Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Initiate retreat! Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Battle spell is ready. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Rekam jejakku berakhir sampai di sini. Jangan remehkan aku. Angkat tangan dan jangan bergerak. First blood! Ally has been slain. Mau lihat barang Ally keren? has been slain. Lihat senapan peninggalan orang tuaku. Has been slain. Launch attack! Kata ayah, suaraku gak cukup untuk menegakkan keadilan. Makanya, Slain. Launch attack! Double kill! Launch attack! Battle spell in cooldown. Killing spree! peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Initiate retreat! Ally has been slain. Launch attack! An enemy has been slain. You have slain an enemy. Retreat! Superb tanking! Attack! Ult is not ready. Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Ult is ready. Initiate retreat! Initiate retreat! Request backup! Initiate retreat! Maklumin dong, server baru juga butuh Request adaptasi. backup! Ult is not ready. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan Ally para has penduduk slain the kota. turtle! Good Mau lihat game! barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Initiate Harus retreat! ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Initiate retreat! You have slain an enemy! Brilliant tanking! Initiate retreat! Launch attack!
menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Laser api! Ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Launch attack. Understood. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Mega kill. Your team destroyed a turret. Launch attack. Maklumin dong, serif baru juga butuh adaptasi. Turtle Slayer. Launch attack. Unstoppable. Double kill. Wall is tanking. Launch attack. Ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota tersebut. Kill. Our turret has been destroyed. Slain. Ally has been slain. Legendary. Ult is not ready. Launch attack. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Ult is ready. Request Tidak backup. ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Launch attack. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Legendary. Retreat. Ult is ready. Firm control. Legendary. Double kill. Launch attack. Bungkusin cemilan buat Launch jalan attack. ya. Superb tanking. Legendary. Initiate retreat. Launch attack. Ult is not ready. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Cahaya! Legendary. Launch attack. Superb control. Has been slain. Legendary. Triple kill. Maniac. Our turret has been destroyed. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Attack the Lord. Request backup. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Enemy has slain Lord. Request backup. Ult is ready. Maklumin dong, serif baru juga butuh adaptasi. Initiate retreat. Initiate retreat. Jangan bergerak. An enemy has initiate retreat. Tidak ada yang
adaptasi.